Lijepo zdravo, dragi moji prijatelji, ovdje na YouTube-u, ako gledate na Instagramu ili na Facebooku, ovdje imam i kolege sada u ovom trenutku kad snimam ovaj video na Facebook live. Danas u ovom videu ćemo pričati o uspjehu. Kako postati uspješan i najbitnija stvar, da nikada nije prekasno za uspjet u životu. Ne znam koliko ste stari ako gledate sada ovaj Facebook live, ali vi ako gledate ovaj YouTube video. Stvarno ne znam koliko ste stari. Hoću vam samo nešto reći. Da nikada nije prekasno za vaše snove i nikada nije prekasno za nov početak. Pogledajte samo to. Igralec, znači akter filmski Samuel Jackson je dobio svoju prvu ulogu, veću ulogu na filmskim platnovima sa 43 godine tek. I onda je postao svjetski poznati glumac, znači akter, glumac je postao. Tek sa 43 godine je dobio prvu rolu. Ok? Znači ne znam koliko ste vi stari. Puno vas koji gledate ovaj Facebook live ili vi YouTube kanal sigurno nemate 43 godine još. Ili ako imate, onda neka vama bude za utjehu da je Sam Walton, koji je kreator jedne od najvećih prodavačkih kuća, otvorio svoju Walmart firmu tek kad je imao isto 43 godine. I ta firma je jedna od najvećih firmi na svijetu. Mislim da zapošljava 2 miliona ljudi, koliko ima i Slovenija stanovnika. Ok? Tako da, dragi moji, nikada niste prestari. Ako pogledamo najpopularnijeg predsjednika Združene Amerike, Ronald Reagan, on je prvi uspjeh doživio u politiki tek kad je imao 55 godina i postao najuspješniji, ajmo reći, ako ne najuspješniji, najpoznatiji političar u Ameriki. Sada da mu je film pomogao u tome, ne znam, ali nikada nije prekasno. Ja sam pričao sa puno ljudi koji, kad sam svoju knjigu prvo pisao, 7 tajni motivacija, vidim neki 40, 63. Evo, gospođa je 63, jedna Jovanka, gospođa Jovanka piše da je 63. Imam hrpu primjera ljudi koji su počeli sa biznisima kad su imali 65, ne znam, vlasnik Kentucky Fried Chickena koliko je imao, 65, 55, 56 je imao koji je uzeo franšizu od braća McDonald's, kako se zvao već, zaboravio, nema veze, ali znači nema, nikada niste prestali. Gospođa Jadranka ima 63 godine. Ja imam u svojoj firmi koja se bavi sa financijskom edukacijom i financijskim opismenjevanjem ljudi. U ovom trenutku imam firmu u Sloveniji registrirano i u Bosni i Hercegovini možete raditi sa mnom. A hoću vama reći da imam gospođu od 70 godina u svojoj firmi koja je umeđu 5 top prodavača u mojoj firmi u Sloveniji i zarađuje koliko njih 5 zajedno. Imali smo seminar sada ove nedelje, ove subote u Sloveniji i ona mjesečno zarađuje koliko su zarađivala zajedno 5 momaka tamo na seminaru. Razumijete da nikada nije prekasno da se počnete baviti s nekim biznisom, da se počnete baviti sa nekom prodajom. Uvijek je razlog zašto bi sa nečim počeli. Jer kad sam pisao svoju prvu knjigu 7 tajni motivacije koju možete kupiti na smiljanmori.com i druge knjige, vi ste vaša uverenja, motivacija za mlade, motivacija bez granica, imate 30% popusta sada u ovom trenutku do sljedećeg petka ako kupite i uplatite. I kad sam pisao to prvu knjigu, ja sam radio anketu sa starijim ljudima i pitao sam ih za čime najviše žale.
I njihov odgovor je bio, najčešći odgovor je bio da njima je žao da nisu probali više stvari, da su se plašili probati nekih stvari, da njima je žao zašto nisu počeli sa nekim stvarima i da su se jednostavno plašili neuspjeha. Sada je pitanje za vas. Kako ćete živjeti vi vaš život? Zamislite si da završite, dođete do svoje 69. godine, 70, ako ste 25. Zamislite si da dođete i stari ste negdje oko 85 godina. Možda 90 i to je zadnji sat vašeg života. Ako ostaje vaš život isti kao što je sada, ako ništa ne promijenite, ama baš ništa, ni razmišljanje, ni prihode, ni kako se oblačite, gdje idete na odmor, jedino što ostaje isto, sve ostaje isto i kukanje ostaje isto. Sa 90 godina, za čime bi, dragi moji, žalili? Čega bi vama bilo žao? Zašto nisam ovo, zašto nisam ono, zašto nisam počeo to, trebao bi probati to, trebao bi sa ovim poslom početi, trebao bi možda probao, pa možda ipak nisam tako glup da uvijek pričam o tome da nisam rođen, zašto i zato i nešto. Znači, čega vama bi bilo žao ako bi sada u ovom trenutku neko vama rekao, probudi se, 90 godina ti je, sutra odeš na drugi planet. I šta bimo rekli? Nemoj, brate, nemoj tako brzo, nemoj tako brzo. Još imam negdje neke snove i ciljeve ovdje u ladici. Moram još to ostvariti. Nemoj me sada, molim te. Baš sam razmišljao da bi počeo s jednim biznisom. Baš sam razmišljao da bi, ako si iz Bosne, počeo raditi sa Smiljanom. Baš sam razmišljao da bi u Sloveniji neki biznis započela. Nemoj, brate, ostavi me na ovom planetu. Moram još to. Pa teci sam htio to prenijeti. Pa to sam htio. Pa htio sam putovat tamo. Pa trebam još to vidjeti. Pa idem na Tajland. Juj, koliko stvari nisam još vidio, naučio, saznao, isprobao. I onda nama je žao, dragi moji, onda nama je žao, ali žao nama je džabe, ok? Žao nama je džabe, ako te već više nema za sat vremena. Šta bi promijenilo u ovom trenutku u svom životu, ako bi imali to snagu, a znajte da ju imate, i prestanite sa izgovorima. Premlad sam, prestar sam, imam još puno vremena, nemam više vremena, trebao bi prije, kasno je sada, počet ću kasnije, prebrzo i rano je sada. Čujte, koliko sam radio sa ljudima, oko 330.000 ljudi je bilo na mojim seminarima. Radio sam jedan na jedan sa poduzetnicima, milionerima, sportašima i svi imamo isti problem. I to su naše uvjerenja. I onda naši izgovori. I zato vama predlažem, ako gledate ovaj YouTube video sada i vi Facebook live, razumijete? Kupite sebi knjigu. Idite na smiljanmori, www.smiljanmori.com i kupite sebi knjigu. Ne jedno, nego cijeli paket knjiga. Vi ste vaše uvjerenja, 7 tajni motivacije, motivacija za mlade, vi ste vaše uvjerenja i još jedan paket. 30% popusta imate u ovom trenutku. Ako me pratite već na Instagramu, super. Ako ne, idite na smiljanmori na Instagramu. Ako znate bar malo engleski, morate pratiti moj ekskluzivni YouTube kanal na engleskom jeziku. Radim intervjue sa multimilionerima i tamo možete vidjeti šta sam naučio i šta ću vama pričat u Beogradu 9. decembra ove godine. Jedini seminar na Balkanu. I vjerovatno, ne znam koliko će biti sljedeće godine, vjerovatno neću dolazi, vjerovatno, sigurno neću dolazi tamo gdje sam dolazio prošle godine. Ne znam ako li uopšte hoću dolazi tamo, znači morate biti u Beogradu 9.12. VIP karte, Elite Premium paket, sve rasprodano. Imamo još nekoliko mjesta, jer ljudi još nisu platili za seminar. I ako gledaš ti ovaj video ili ti i nisi platila i poručila kartu, sad sutra izbacujemo sve koji nisu uplatili i morate ponovo rezervirati i dati mjesta onima koje jako žele doći na
ovaj seminar. Dragi moji, vi na Facebooku još ostajete ovdje, a vi na YouTubeu vidimo se u sljedećoj epizodi.